Hindi ya igongona ria kuhingura wabici njeru ya wandikithia wa ciama cia KIUTETI mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, ani NDERITU ni atariirie kwaga kuiganira na uria ateti makoretwo makinyararithania mbere ya kirindi. Asante DJ. Asante. Ani AROIGA o mundu ni abatie guthikiririo na ni itu ria muingi kwiguithania na atongoria ao ithenya-ini ria gubanga gikundi kia andu aria marongoreirie kuruta nguo atongoria matiganite. Ucio mutugo ni wa guthukia democracy iria ithuĩ tweheire na iria iritwo ni katiba itu ati mundu wothe ni abatie kuheo rutha rwa kwaria. Ria mundu arugama kwaria agetikiria rie na arie kiria ki ngoro yake, okorwo nduretikania nake wekira hindi yaku yakinya ya kwaria nawe warie, na angikorwo ni uraigwa ndungihota gukiriria kiaria, then ni wega gukorwo tari mucemanio icio, tondu andu mambagiriria na miario kuganiriria, miario igathie gakira igatuika violence, andu makambia bara. Ona gukiri uguo muingi ni uhinyiriirio witheme na ateti a muthemba ucio. Tugie na tolerance, tugie na gukiraniriria, tondu mutongoria wothe muthure ni andu ni ari na rutha rwa kwaria kiria arenda kwaria na etikirio na arikia kwaria, okorwo ina opinion ingi onawe uke warie yaku. Wabici ino njeru irongoreirie gutungatira muingi wa Nyandarua, Laikipia na Thamburu, abitha uyu akiuga ni mahuthitie mitaratara ya kwiyandikithia kana guthama ciama-ini itiganite. Mundu angienda guthama kiama abatie kwandika marua na andikagira marua macio kiama, akera kiama ni ndaigua tutiratwarana hihi ideology yanyu na policy cianyu tutiraiguithania nacio, noguo ni ngwenda kuma kiama riu andikira kiama na kio kiama no kimurute no riu na ni turehete aikoro cio ni mundu official wa kiama ni ubatie kwandika, no mundu ungi wa kawaida akoni urenda kuma kiama riu ona mitambo itu ni kurehetwo hakuhi nawe ku dial *509#. Ikinya ria kurehe wabici ino guku ni riamukiritwo na gikeno ni ateti hamwe na arugamiria ciama ngurani mwena uyu, makiuga thabari ndaihu cia guthioro Nairobi riu ni ciathira. Mimi hata sijui Nairobi ni wapi, mwingine hata hajui haja fika hapa hata Olukarau, lakini sasa tukiwa na shida tunasimama na madam nimemuibia kura, tuko na pahali ya kukibia na kutatua matatizo yetu. Watu wanafikiria kuingia kwa chama ni kununua kadi zile zinauzwa shilingi 20 hapa wakati wa mobilization ya watu kuregister. Explain to the people the process. Ndio hata mtu wakiwa kusema tu wewe ni mwana chama wa chama fulani isikuwe tu ni lip service. The offices that you have opened here today will give us an opportunity to be able to learn and understand how we are supposed to manage political parties and what is my role as a citizen, and what is it that me being a candidate who is vying for a seat, what is it that I need to know. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra.